positive oiba masing nifu Yaodre, Asiba Yaodre. Manipur COVID-19 na sauhan bagi chang hantarakpaga loina na haukiba pung kun marida miyoy kuntraga nipan khagtamag positive oire Asiba Yaodre. Pung kun marigi manungda COVID-19 na sauhan duna layeng lakiba miyoy chamaga kuntra humdoy discharge tawkre. Pagalakpagi chang chada maudra humdoy dasmik ama Yaodre. Aduga apun ba positive case na lising kun taret ka chatru ka marifu marisukre. Pagalakpa masing na lising kun mangaga chatret ka humbudraga mapan sure active case na miyoy lising amaga chamnga ga hompuga nipan layri hayri. COVID-19 nataba Anouba Laina ama nauna Sandorakpadagi UK Amadi India gi Marakta flight sing suspend tawkre. United Kingdom UK da COVID-19 makti nataba mutant coronavirus haina khangnaba COVID ki laina dagi hena sathiraba Anouba Laina ama khanghaudana Sandorakpagi wahau oina lakliba December 12 dagi 38 phauba UK amadi India gi Marakta hangat handa paiba international flight sing suspend tawkre haina agency gi pauna phongdokli. Masigi matangda Ministry of Civil Aviation na ngasi sarkar gi notification ama thokre. Kulay tuna akibagi masak phangba mawongda Sandorakliba Laina laichat asidagi ahen ba cheksil thawang lokhotpo oina hayeng December 12 da UK dagi India da thunglagadaba international transit flight ki passenger sing mari leinaba airport sing da flight sing hek thunglabaga khudaki oina RT PCR test okthokna basu ministry na khangan khre hairi. UK da hojik oiragliba Anouba makhalgi laichat asigi yenglaga December 12 ge numidang athengba pung 13 minute 58 chapsana flight suspend tawbagi countdown horaga December 13 gi ahing pung 13 minute 58 phauba chanagadavani haina notification aduda palle. Amaromda Indo UK flight suspension ge mangoina na hayeng India da thunglagadava flight singda tonglakpa passenger amata sithadana RT-PCR test tawbada SARS-CoV-2 COVID-19 gi positive oiba thengnarabadi khudakta positive oiraba passenger sing adu institutional quarantine center singda hongnabi matung inna akan balayeng sathanaba tharagani haina Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri na mahaki Twitter gi kuthangda phongdokre. Mari lainaba state amadi Union Territory singge sarkar na UK dagi purakpa passenger pumnamag positive oiragana sarkar sing asina chalaiba institutional quarantine center singda layeng sathanaba amasung negative oiba passenger singbuna medical ge monitor tawraba matung numit tare ni chupna home isolation tawraga thamnaba thabak paikhat kadavani haina Minister Puri na phongdokhi. Handak festival season manungda England da Anouba makhalge Laina asi Sandorakpadagi laibak adu sinthungna nauna lockdown tawba amasung akan ba restriction thambagi wafam laikre. London gi cheksil thawrang asigumna laibak asidasu cheksil thawrang lakhotpo oina Director General of Health Services na chair lawduna ngase emergency oina pangthokiba joint monitoring group JMG gi miphamna flight suspend tawba amadi test tawbagi warep lawkhibani haina Purina makha takhi. UK da Anouba hena sathiba coronavirus makhal ama Sandorakpadagi malemgi leibak kayana flight suspend tawkre. Lamdam asigi saknairaba artist sing pension pina bahonari Prahalad Singh Patel lupa crore lising amaga chahum yangkhai changna Loktak Pat sengbatpada tourism ministry na ayaba pire. Chief Minister Miyoy jati kayana khundariba lamdam asigi art and culture na Manipur bu malemda masaktak liba lamdam asigi art and culture hena mapung phan sakhut hanaba lamdam asigi art and culture gi lamda saknairabi artist singda Bharat Sarkar na pension pinaba kanna hotnari. Mahakna hanba oina laibak asigi pisalon sa tawba miyoy lising kayada pension pikhre haina ngasi Imphal gi konung mamangda laiba Manipur State Film Development Society gi auditorium da Manipur gi tongan ba mafam singda lupa crore kaya changna semgat sagaliba spiritual circuit temple sing sangabagi thauramda Bharat Sarkar gi tourism amasung culture gi Union State Minister Prahalad Singh Patel na haikre. Women of the Year lauthokle CPI mayai kabadrak ki lanthengda thauna laina thabak tawbagi damak amadi gallantry award handokhibagi damak
थौनाउजम ब्रिंदाबु Women of the Year लाउथोकले हाइना Communist Party of India CPI Manipur State Council गे चेरोल अमन फोंदोरकले मोरेदा लुखोसाई जो organization कया न तरामन ओखरे Drug Lord Kingpin हाइबन चिंगबा वाही सिंह हंदोक्त्रवदे defamation suit तौरगने लुखोसाई मियोई अन्नी मपुनसी चुप्पा फादोक पीख्रे रिम्स की पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जूनियर रिसर्च फेलो ओइना लेरंबा लैसाबी अमा इज्जत मांगलबा मतुंगदा तमथीबा मिहाता हातोकलंबगे थौदोक्ता सेनाबनी हाइबा मियोई अनि ngasi कोर्टना जेलदा मपुनसी चुप्पा थबक सुबगे फादोक पीख्रे कोर्टना फादोक पीख्रबा मियोई अनि अदुदे खेत्रिमयुम बिजु एलाइस होलेंद्रो चही कुंथ्रागा मंगा अपोकपना इबो चौकवे थौबाल खेत्री लेकाइदगे हौजिकना इरिलबुंग थोंखोंगदा लैबने तोइजम थेसिस एलाइस अबोय सही कुंथ्रागा निपान अपोकपना जुगिंद्रो कवे थंबाल खोंग साबल लेकाइदगेने मियोय अनि असे ngasi सेशन जज इम्फाल ईस्ट मनोज कुमार की कोर्ट पुथोकलबा मतुंगदा फादोक असे पीखिबने मियोय अनि असे था असिगी तरागा मरीदा कोर्ट असिदा पुथोक्तुना मराल लेरे हाइना कोर्टना लाउथोखिबने कुमजा 2013 गे मार्च अहुमदा नुपी मसा असे मयुमदगी थोखरगा थीबा खंगदना लेरखिबने कुमजा 2013 गे मार्च मंगादा बासिखोंग लौमान बी लौकोलदा मिहात थीना हातोकलगा हुंदोकलंबने कुमजा 2013 गे मार्च मंगादा बासिखोंग लौमान बी लौकोलदा मिहात थीना हातोकलगा हुंदोकलंबने पुलिसना केस अमा लौखतुना चार्जशीट थागतलगा केस सथरखिबने थौदोक अदुदा सेनबा मियोय अनि कोर्टना फादोक पीनबा राय ताखिबा अदुदा लैखिद्रबगी अपोकपना अपेनबा फोंदोखे थेंगलबसु थेंगना कोर्ट की वायल असिदा अपेनबा पोई हाइखे पनबा याबदे मिहार असिगी मायोक्ता मियामना खोंजंग कया मरुम चंगसिनखिबने पुलिसना थौदोक असिगा मरी लैनना मियोय अहुम फागतखिबने कोविड वैक्सीन पुबदा क्राइम हेंगलकने इंटरपोल कोरोना वायरस पेंडेमिक थिंगनबगे पांडमदा ममल तांगलबा वैक्सीन सिंगदा रोबरर सिंगना मखोयगी सरुक यावननबा होनरकपदा यामना साथीना वांगबा क्राइम हेंगलकनी हाइना इंटरपोल से जीयू गैंग स्टॉकना ngasi मांगजौनना फोंदोखरे वैक्सीन सिंग पुथोकलकपदा क्राइम साथीना हेंगलकनी हाइना स्टॉकना बिजनेस वीकली अमदा हाइखे हुरानबगी थौदोक सिंग वायर हाउस थुगाइबा अमसुंग वैक्सीन शिपमेंट सिंगदा एटेक तौरकपसिंग अइखोइना उगनी हाइना महाकना हाइखे फ्रांस ता लैबा ग्लोबल पोलिसिंग एजेंसी असिगे सेक्रेटरी जनरल ना कोविड-19 वैक्सीन ग मरी लैनबा संजा थुमजागी थौदोक सिंगसु हेंगलकनी हाइबगे थाजबा लै हाइखे कानरबा वैक्सीन अदु हेना थुना फंगनबा होनरकपदा मफम कया मुक्ता करप्शन चथरकनी हाइखे जर्मन कंपनी बायोएनटेक अमसुंग यूएस फार्मास्यूटिकल जाइंट फाइजर ना पुथोकपा वैक्सीन अमा सिजिननबा लैवाक तरागा तरुकना हाना अयाबा पीख्रे यूरोपियन यूनियन गे EMA नसु निंगथौकाबा नुमित्ता मसीगा मानबा वारेप अमा लौरबा याय ब्लॉक असिदा अहानबा कापदु नोंमाइजिंग नुमित डिसेंबर 19 तगे हौरबा याय जर्मनीदा अरोनबा मफमसिंगदसु थमगदबा वैक्सीन सिंग अदु सोइदा ngamdनबा पुरकनबा फेडरल पुलिस फाउबा सिजनखरे रोबरी सिंगे अकीबा दुदा नतना एंटी वैक्सर सिंगना सथरकपा याबा सेबोटेज किसु यामना किनिगाई ओइरी हाइरी